Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Haba phai pat se kajing khon jong kajing ko black eye football ke balapnya da ketenat sipai Assam Rifles rengkat kajing trelang bat ke Meghalaya Football Association ke balatep kum ka Assam Rifles Invitation Football Cup 2018 kajing khon hne kasngi ka kharar tri uleber karalong hapdang ka kanhon Mawngap Sports Club bat ke Eastern Pirate Sports Club hakani kajing khon hne kasngi ka baralong hapo Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ka Mawngap Sports Club kalayo ra ya kanam job bat kamai pen daga baparemno ya ka kanhon ka bayale persya the lai goal la shi goal but nak kan hon jo Mawngap Sports Club yakini ki lai tli ki goal la thap marway da u Chesterfield Nongdhar kat ba ya ka shi goal nak banta ka Eastern Pirates Sports Club pan la thap da aging mod lingdo Crazy di saula.